uyu mwana w'umukobwa bari bafite dosiye iwabo yo kuja hanze, ejo bundi arabomboka. Muraho neza nshuti za Ruta TV One, reka mbabwire kandi ngo igitangaza ishano riraguye, ibicika birabaye imperuka. Ibibi byongeye kugaruka, ibibi byongeye kuba ku byinshi. Ese kubera iki muri iyi minsi abantu turi kwiyegereza ibibi gusa, ibyiza tukabigwanya? Nyamutima, uyu mukobwa yitwa Nyamutima, ariko akaba azwi cyane ku izina rya Grace, niryo bakunze kumwita, ariko cyane ku bantu bamuzi cyane ni Nyamutima. Wenda k'abana bagiye bigana ku ishuri na bake nibo bamwita irya Grace, ariko cyane azwi ku izina rya Nyamutima. Atuye hano muri Uganda. Amakuru rero uburyo bimeze, reka tuyinjire muzi n'umuzingo. Mbahaye kaje muri iki kiganiro, mwebwe abagiye kudukurikirana kuri Ruta TV One, muri abantu b'agaciro cyane, ndabakunda cyane. Rero tumaze kubakira, reka twizere ko buri wese yamaze kwegera hano, kandi buri wese ateze amatwi kugira ngo agire icyo yumva. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Ruta TV One, reka ngusabe kugira ngo ukanda ako kantu ka subscribe gusa, uzazobona ibintu bishasha bya buri munsi bigenda bica hano, kuko hano tugira amakuru amashasha, tugira amakuru utapfa gusa abandi baje kuvuga amakuru ari ayo twavuze. Twebwe usanga amakuru yacu hano titugendera ku byo abandi bavuze, twe twishakira amakuru, abantu bacu bakatugezaho amakuru tukaja kuyabaza, cyangwa se amakuru akaza dusanga aho turi tukaza kuyabaha. Rero abandi benshi hari igihe muzosanga n'amakuru abenshi bagenda bayakopiya bakayashyira ku macano yabo, ariko ntabwo twebwe dukunda kugira iyo ngeso yo kuja gukora amakuru iw'abandi ngo tuyazane iwacu. Twebwe ibyo bintu nkunze kubibona ku bandi benshi bagenda bikora bakayakura hano bayatwara iwabo, ariko nabyo si bibi, tuba turi kurwanya ibintu wenda bitari byiza. Reka dusubire mu kantu kamwe kabaye mu minsi yashize ya mbere. Hari ibintu byari biharayeho by'urukozasoni, ukuntu usanga ibintu bitameze neza. Ibyo ngira ngo buri wese yabyumvise. Biriya bintu abanyamakuru barabigwanyije, muzabibashimire cyane. Abanyamakuru nibo bagize uruhare rukomeye kugira ngo bagwanye biriya bintu. Kuri ubu ngubu, kugeza ubu ngubu, buri muntu wese asigaye atinya no gufata nk'amakoro y'amatelefone atari ngombwa, ibyo bavugiraho bitakwiriye. Ubu ngubu bose barabihagaritse, ubu ngubu abantu bari mu murongo mwiza. Ibyo turabishimira Imana cyane. Hanyuma rero reka mbakire mu kiganiro hano kuri Ruta TV One. Jewe Uganda yose ndayifite, ni ukuri nta makuru azancaho. Amakuru nzangira bucya ikibaye cyose nkaba mbonye abantu banjye. Ndashimira cyane abantu ba Uganda baza bampa amakuru, ndashimira abantu bo mu bindi bihugu nabo bagenda bampa amakuru, ariko Uganda iracyayoboye mu bantu bampa amakuru, iracyafashe umwanya wa mbere kabisa, kuko nibo baduhereza amakuru mbere y'abandi bantu bose. Ugasanga amakuru yacu bayaduhaye ari ayacu twenyine, batagiye kuvuga ngo bayahe uyu nguyu bayahe n'uriya. Niyo mpamvu rero mbashimiye abantu ba Uganda cyane, ariko n'abandi bahandi nabo ndabashimiye bazagenda baduha amakuru, muri abantu b'agaciro. Nababwiye ngo uyu mwana bakunze kumwita izina rya Grace, ariko yitwa Nyamutima. Rero Nyamutima ngiye kubabwira amakuru yiwe, kandi abantu bankurikirana kuri Ruta TV One muzi uburyo tuvuga amakuru. Abantu benshi ndabizi muza muvuga ngo rasa ku ntego. Oya, ntabwo ngiye ngomba kurasa ku ntego, ndababwira amakuru uburyo ibintu bimeze, kandi intego uburyo imeze. Wenda reka turase, nkunze no kubikoraho mu kiganiro cyose nakozeho, kababwira ati nuko bimeze. Rero abashaka kuko bumva amakuru yose uburyo byagenze, nimwicare mutegere. Rero uyu mwana w'umukobwa bari bafite dosiye iwabo yo kuja hanze, ejo bundi arabomboka, ariko akaba yagaruwe iwabo. Ubwo rero
ndizera yuko abo ku ntego, abavuga ngo turase ku ntego yeme, ndizera yuko birangiye. Ni ukuri abavuga bavuga intego niyo ngiyo, nta yindi rero tugiye kuyivuga rero neza, biba bigiye kuja muri bajya bakunda n'ubundi kumva amakuru neza yaha uburyo byagenze. Rero reka nakire abantu bategera yaha yose uburyo ibintu byagenze, uburyo byifashe, uburyo bihagaze. Uyu mwana Grace, ego hari ibiganiro byinshi umuntu aba afite hano, uba uri kureba unyuzamo amaso bigasanga umuntu ari kugenda atesha gusa, ariko dukomeze. Nari mvuze ati uyu mwana w'umukobwa yitwa Nyamutima Grace. Nyamutima yigeze kubomboka mbere, arabomboka, ngo arangize kubomboka abiwabo baje kumugarura. Ico gihe bamugaruye agize ukwezi yarashatswe, papa we yagiye kumugarura, arangije kumugarura amuzana afite indi. Ico gihe yanda irakura, umwana w'umukobwa bagerageza baraza igihe bacyaba batekereza kuvuga ngo bazomusubize kwa wa muhungu w'iwabo ngo bisubiyeho, bukeye wa muhungu arabombora. Ngo abombore babona ntaho baba bagitwaye uyu mwana kandi inda yakuze. Ubu nahereye ku makuru y'ibya mbere, inze dutibuke noneho no mu by'ubu ngubu. Ico gihe yamaze kubomboka kera, yaraje yatahanye inda bamutwaye iwabo, ngo agere mu rugo abiwabo batuka ise, famiye ituka ise. Tese ibyo bintu ni uri gutwara umwana yari yashatswe, mukuye gute ubusenya mwana? Ise aravuga ati nimumbarire mureke tumutware. Ise aramufasha, mukubise ku nzira, bakigera basanga umuhungu yaraye abomboye. Uwo muhungu wari wamushatse icyo gihe mbere, basanga yaraye abomboye undi mukobwa. Ngo basanga yabomboye undi mukobwa, tayari umwana yari afite inda, indi iragenda iravuka. Indi irangije kuvuka, bukeye hagize igihe, hagize amezi 2, yaravyaye akana k'agahungu. Niba karagwaye ibiki, kakana kitaba Imana, karapfa. Karangize gupfa, uyu mwana w'umukobwa n'ubundi asigara kwa kundi, n'ubundi asigara kwa kundi, ntafite kakana, na se urumva yarashatse undi mugore, na kakana noneho yanda yabyaye nayo ntabashe kukarera. Uburyo byagenze rero, ngenda umuntu wa Mpuruyaha hano, njye sindi umunyamakuru, bene abajye abanyamakuru muvuga ngo abanyamakuru, ngenda umuntu wa Mpuruyaha. Uburyo ibintu byagenze byose, nje nicaranye n'abasaza, iyo ngiye kuvuga amakuru ndayavuga k'abasaza nyine. Ngenda umuntu uvuga Mpuruyaha, uko byagenze, amakuru imva n'imvano yayo. Niyo mpamvu mbatangiriye muri bimwe bya kera, kugira ngo tunaze gutibuka no mu by'ubu ngubu byabaye. Ariko ndizera yuko abantu bose bafite namaze kubaheza bajya bakunda kuvuga ngo urasa ku ntego, ndizera yuko ibyabo byarangiye. So ngo arangize uyu mwana w'umukobwa, arangije icyo gihe kubyara ko kana karapfa, kapfuye kagize amezi 2, bategereza ko babona undi muhungu wenda wamushaka, umuhungu arabura. Ejo murabizi yuko abanyamurenge iyo umukobwa yavyariye iwabo iba ari nk'ishanagushije, kuvuga ngo azoshakwe ni igitangaza. Ariko ivyo bintu tuzobireke, ni bibi. Usibye ko nanje ntoshaka uwo mukobwa, singiye kuvuga ngo tubigire, ariko kandi byabaye ngombwa ko ari we waramukunze, naramukunze ntumushaka. Ariko simvuze ngo ni itegeko ngo nzomushaka, wenda oya, ego murabizi. Ariko ico kintu tuzakigwanye tukikureho, no kuri si cyiza umukobwa ko yarabyariye iwabo, titubatumye ngo baje kuzarira iwabo. Ariko ntabwo ari byiza kuvuga ngo tureke kumushaka, yarari mwiza. Kandi noneho bene uwo nguwiwe uba wumva n'imbogamizi yagize, icabiteye, icatumye abyara, nuko amakuru ameze. Ngo arangize rero uburyo byaje kugenda, ejo bundi baratura, ngo barangize gutura bagira gutya,
akadosiye karabonetse. Abantu ntibatangiye kumva ngo iwabo ko barakorerwa kuri UN, reka biruke ku mwana, none n'ejo, none n'ejo, none n'ejo, none n'ejo. Twaje kubaza, twaje gufata irembo, twaje kugira iseti oya, mugende gake, hano haranyerera, mwitonde, nta mwana wanjye ugiye gushakwa hano. Abandi bakaza babaza baje kubaza ngo babonye ngo umugeni, umuntu yari ahasanzwe mwaramurebaga, ariko ngo dosiye ye ngo yasohotse, muri kuza muza gushaka iki? Uwari se uri kuvuga umuntu utasanzwe hano, timusanzwe mumuzi, ni ubwa mbere se mumubonye, muraturanye, none se nibwo mukibona ubwiza bwiwe mwumva yuko tugiye kuja hanze? Amakuru kera yaragiye hanze yuko bari kugendaga hanze, bari kuja hanze. Ngo barangize rero ico gihe bumva yuko ibyo bintu wenda ise, bumva abantu bose bumva yuko isi yanze kumutanga, kandi n'umukobwa nawe akaza asa n'udashaka gushakwa, nyine n'ushaka kugira ngo azoshakwe yarageze iyo hanze abandi baje, kandi kubarurayeho. Ngo barangize noneho ejo bundi visa irasohoka. Visa ngo isohoke nibaga ari naho bazatangiraga umunsi, gusa naza numva ngo umunsi barawufite, bazogenda muri iki cyumweru. Ngo barangize rero bakimara kubigenza gutyo, uyu mwana w'umukobwa b'iwabo bahita bashaka uburyo bamurinda kugira ngo ntagashakwe, bamwigisha bamubwira utuntu n'utu. Bukeye ejo bundi umukobwa arabura. Umukobwa abure, baratashe mwabo, umwana ari umwana ari, baramubuza, barahamagara amatelefone ahantu hose barahagera bazi. Abahungu ngira ngo bose bazakeka ko bashobora kuba bamubomboye, ngira ngo ntawe batagezeho, barabahebura. Ngo barangize kumuhebura, ejo bundi haza umutipe witwa Ngironsanga wa hano muri Uganda, n'ubundi araza arigaragaza, yaramubomboye. Kubera kuko dosiye yabo iri hafi, bahise bagenda bihishe cy'icumweru, naco nticageze. Ngironsanga azana n'umwana nyine kugira ngo aze kwitegura, nawe bazabe bajana n'abandi nyine yo hanze. Ngo arangize kumuzana rero, akigera mu rugo iwabo, iwiwe ngo yabomboye, arajega, iwabo arahageze, aho biteguriye kuja. Abagabo bo hano muri Uganda baramashije. Ise yarimanukiye, ise umukobwa ejo arimanukira, aragenda agera kwa Nzarugarura. Ngo agere kwa Nzarugarura amwaka umugore, akubita umukobwa ku nzira, ti erekeza amazuru tugende. Mvuge kabiri, ese bazavuga ngo mbona ivumbi mbura umuntu, mbona ivumbi mbura umuntu, va hano vuba tugende dutahe. Bakubise umwana ku nzira, umwana baramutahanye. Ngo barangize kumutahana rero, amakuru ni nkaho ngaho yahise yikunjira, filimi birarangira. Kwa Nzarugarura ibintu bibaye ibindi. Nzarugarura yatswe umugore. Uyu mukobwa mbibutsa yuko ise ni umugabo wa kabiri amwatse, wari umushatse. Gusa ikibazo ikintu bakoze kimwe nuko ngo basaze, Nzarugarura yagiye kwihisha, basaze ngo aho afatigwa bamureze muri polisi ya Uganda, aho ngo bamuziza ngo kuba ngo yaramushimuse, ngo yamutwaye ku mbaraga, ngo umukobwa ngo atabishaka. Bahita babwira umukobwa ati uvuge yuko umuhungu utari ubishaka, umuhungu yaguteruye by force. Umukobwa nawe arahinduka, kandi yari umuntu waza ubona nyine, ubona nkaho afashije. kandi Nzarugarura ntabwo yigeze amubombora, amuterura.
Nzarugarura yaramubomboye bumvikanye, ntabwo yigeze amuterura. So rero umukobwa rero iwe yahise agenda mu ruhande rwa base, nawe avuga yuko yateruwe. Ubu ngubu rero Nzarugarura karashakwa bukware, Nzarugarura karahigwa bukware bavandimwe, ko baragira ngo barebe niba bomubona abe yajya muri gereza, ngo yaramushimuse, ngo yamutwaye ku mbaraga, ngo umukobwa ngo atabishaka. None se twishirega mu isesengura, ese ubundi murabona uyu mwana w'umukobwa nimba n'ubundi atwaye indi nda? Ndizera wenda mu minsi 3, 4, 5 bari bari kumwe, ntashobora wenda kuba hari igihe wenda ashobora kuba yitwaye, cyangwa hamana ziwe wenda ntayitware. Ese nayitwara kandi birasaba se ko akuramo inda? Birasaba ko bigenda gute? Cyangwa se ibi bintu ko murabona biza kugenda nka kwa kundi uriya wa mbere byagenze, bakamumwaka bamara bakaza kumugaruza, baza kumugarura agasanga umutipe yabomboye. Ese murabona hano iwe uyu nguyu siko biza kugenda? Reka tureke gutinda mu magambo cyane, ariko amaherezo njyewe uburyo mbibona, kandi na bamwe ndi kumva bo muri famiye iwabo wa Nyamutima, nuko Nyamutima amaherezo ari bugaruke kwa Nzarugarura. Rero Nzarugarura guhamagaye kangahe? Nzarugarura, niba ugishaka uyu mwana tuje kubombora undi, uba witonze, buretse genda gake gahoro. Hari igihe usubira kugira ibahati hamana ukongera ukamutsindira, cyangwa se bikarangira kingene byarangiriye ico gihe byagenze uko. Gusa Nzarugarura twavuganye, tukimara kuvugana numva arakomeye, kandi we kumva gahunda afite, yambwiye ati njyewe gahunda mfite niyo kubaka, ntitaye kuvuga ngo uyu yanze, kandi ntitaye kuvuga ngo ndamwirukaho. Ati njyewe gahunda nihaye nuko muri iki gihe nzoba ndi umugabo. Nzarugarura mu buryo njye ndi kumva yuko n'ubundi mu mwanya n'umwanya ashobora kubombora undi, ariko njyewe mfite impungenge z'uko uyu mwana w'umukobwa, kubera nk'uko yicara bamujujubya gutyo, mfite impungenge yuko uyu mwana w'umukobwa kandi biza kugenda gutyo, bigatuma kandi biza kuba kuri Nzarugarura gutyo, nawe amubuze, bigatuma ntabura abuze Nzarugarura, wenda bikazarangira kandi bigenze nabi. Nizo mpungenge mfite. Rero ntitwavuga byinshi, reka wenda nidushaka tunarangiriza ikiganiro. Tugira abantu beza cyane muri komenti batera amakomenti, ariko muza munyanganira mu mbabarire ku kantu ko kuvuga ngo avuga yitonda. Umuntu agira uko avuga yeme, uku nawe nimba uvuga wihuta, ni ukubwira ngo uvuge nka rutazunguzwa uburyo avuga. Tiwabishobora pe. Rero nuko munyihanganire naje sinjewe, sibyo yeme? Mwaba mugiye kuba nk'ababaza rendo batuziza uko dusa muri Kongo, namwe ko muraje kunziza uko Imana yandemye yeme? Oya, ni ukuri kose ibyo bintu mubireke kweri, mubireke. Hanyuma nari mvuze ati tugira abantu b'abanyabwenge hano kuri Ruta TV1, tugira abantu bize cyane, tugiraho ababyeyi, dufiteho abapasiteri. Umuntu azabona abamuhaye amasubscribe, njye naragiye mbabona. Dufite ingero zose. Rero dufite abantu boduha inama zizima, kandi abantu botanga inama buri muntu wese yakwumva. Rero hano kino kiganiro ndabizi yuko Nzarugarura araza kugitegera, ndetse n'uyu mwana w'umukobwa araza kugitegera, kubera nk'uko bose twavuganye. Ubwo rero turaza kugishiraho, nitumara kugishiraho baraza gusoma amakomenti. Rero ntimuntenguhe, mutange inama yeme, mutange inama. Ndabizi wenda hari n'igihe papa wiwe nawe yokireba, simbizi, wenda ahisangamo ayo makomenti bigatuma yagarura umutima vuba.
rero ndabasaba abantu bose bari hano tuze dutanga komenti zizima zo kugira ngo zubaka apana amakomenti y'udutiko n'utundi n'utundi. Murakoze cyane, ni kuri Ruta TV 1.